Kardom don marli pini nili pothot wang thola na le tum kelang bom mate ka ching hona channel Karbi 2.0 along lasi na le tum la thumbnail mate video ro title long ka thek long pota hailo la son thak sini nili la so video long ta than pachini po lasi nili Anchuning ria lambang kenali tum hanon nili channel la kelang bom Karbi 2.0 long sa kimilang pulote nali tum la subscribe pe tok dui dak subscribe ek det thala pena dung belarjan ta dui belarjan ang ber dedra all pulong set det non lalo pole moni li kapre update jong si wang wan sita nali tum mobile nali da prang ya phan lasi panisi dak nili dak upload tangka dolo nili nana PAKLANG ekpo la Ayushman Bharat Arogya card Koson si silam ning ma mate lahai hui bang nili dak PAKLANG ponlo lasi pini bangke Koson si KYC kuri ma mate card Koson si download ma bang si nili PAKLANG pon populo lasi biasa video start ya prang nali tum la channel bange nili kaita pubam lo subscribe ingo la pen la intro jiso lang ego intro lang det benefit video cheng pon philo nang lapen la nangli tu mobile on Chrome study lapen kapre browser study nili dak kai ke user la Chrome browser sinili nanta use pon po Chrome browser long pen dam da fit nangli tum dak tok ning bange nili la so video description la so link pidat lo dak pen nangli tum direct dam fit tamelo nili dak nam PAKLANG ekpo lason to ego setuc2.pmjay.gov in pulason tok ekdama la pende nali tum dak search ek fitna search ter pena fit nali tum thengno lason interface wang po nali tum na anta desktop size bang ber belang pula desktop size la pudamra la desktop size we tok di la desktop mode bang nali tum ber ekdam deno la lopolte nali tum la kelang hai hui bang joy ke po la si la da ke tok dolo register yourself and search beneficiary pudo la pen after do you KYC wait for approval la hai hui dilo la pen download your Ayushman card putok doi asi nangli tum bang KYC bang na anta KYC bang semar milang pulte nali tum la KYC bang semar paprang nang po da ke tok do asinali tum dak bang ber pona KYC long pen ber de pen fit dak lason sign in pun dui lasi mobile number hai hui bang nahangi lasi la Koson si laso account create kurining malaki nili parnisi ka upload tang kadolo langle lang pul la ibot la thak la link dui la so dim pen nali tum lang dam igdena la pen nili bang dak mobile number ber ekpo la pen ni nali tum ta sign in tang do pula ta prang pen ikon jong se smart tang do pula dang mobile number ber pen sign in fit na sign in det pen la son interface nang klang pun nali tum theng non da mobile number ai hui la son nang klang pula pen nali tum ke ber dam ning bangke la verify pudui la verify lang ber dam ingo verify lang ber det pen fit nali tum atheng no nali tum mobile number long OTP dam po so OTP bang nali tum copy dedra so dim bang nali tum bedam igdena dako la enter OTP pulo la si dak OTP bang ta enter that when I fit nali tum la aberdi valid pulo the bedam igo dak ber igda pela son pop up ang po OTP has been verified successfully pupo la si nali tum la okay di okay putok la so dim berigo la pen hok la ber be pin hong chena ing hong chat penali tum theng la son details ai hun nang klang po asida ke klang bang ke PMJAY
ECC beneficiary pudi lasi so beneficiary Koson sinali tum EKYC kokori ma nali tum dag aprang la state ba nali tum select pon ego la pen dag select district second option nali tum dag district bang select pon ego la pen det select block di la block ba nali tum dag select pon deno bukajan hauragat nali tum block nili dag hauragat si select lo la pen det nali tum la village mate arongamen la ba nali tum dag select pon deno nili dag la aprang si ne example pe klaim pan akhuna timung village so dim si select lo la si la dag details ai hui chuang la podak reference id la pen name father name ai hui panisias teng no la pen det la pu akung ke tok di la status bang card not met la hai hui card sila simar mi pinang la si non nile example da amen ta nile dak blur bi bidet po la pen la ka we tissue pi da sarthi tissue father name la pen hai hui nili la mention pan pe la amen bang ke la si la view ku tok di la view long nang li tum ber dam igdena dag ber igdet pen son details nang chiklang thai po dak district la pen amen akur total dak district nang chiklang po la pen det nang li tum ke ber dam ning bang ke la next long ber dam igdena la next long ber det pen fit nang li tum la EKYC ko semar igning bang dak aprang si nang li tum dak Aadhaar card long ke do amen dak tok nang pola pen date of birth Aadhaar card long pen same ber nang pola pen Aadhaar number ber nang po la pen date dak guardian name mate apu apai jawamen tame la pen mobile number la pen la po kung dola la dak bange gender la pen pin code ber dam igo la ber igdet penali tum dag how do you like to lason pen tok di la sinali tumang fingerprint kalite iris la pen face la hi ber bedet si da OTP bang se ber ignang po OTP ber det pen finali tum la next option nang dag green color ang chiklang po nili dag Aadhaar card hai hui number da chin nila si nili bang total details bang na piklang kle po la si next ber det pen fit nang litum athing no kapre ko dak nang chiklang po details nili सबसे video paching tan po nili nam piklang pan dak OTP bang ber ignang po nili dak fill up tha Aadhaar card number te pithai lo la sila OTP ber det pen next long ber pon ego next long ber det pen fit सबसे la KYC details bang nanang klang po la penali tamako dak next ber pon tu ego next ber det pen finally tamathing nul la total details bang dan chiklang thai po Aadhaar card long ko PPCP ma la pen dak OTP sim pen nili ke ber lo la ber det pen fit nali tam la I hereby flong bera la ber la finish putui lang bong bang lang bong long ber no sab sudak apor nai la updating la update tang det penali tam pan la ing si number na pi podak so number bang so ID bang nali tum screenshot mate capture ek dat si keme po bate kapre dim lenang li tum tok det ta chok la pen lai hui chok thai pen nali tum la back to search pulong le ber igo la submit det pen finish pen det pen nali tum ko back wang thana back wang det pen nali tum athing no mopen same process asan ber thana district la hai hui wrong men block hai hui select det pen la pen details tiwang po la pen mopen bang ke tok dak card not met pulo non bang dak in process businang chiklang iglo asi non ninin thompen dak verify det po la pen nali tumako dak ber thu dena la view pulong lang det fit ber det fit nali tumathing no la sondok po dak and mobile number your card has been generated for download please enter your link mobile number pudupo let's see the mobile number bang dak tok alaya
2-3 hours pen nali tum card bang download me pol asi nali tum Koson se card download ma pol nali tum dak mobile number la pen dak get OTP long ber pen fit dak OTP bang nang le po ber ingo OTP la pen that verify and proceed na la pen card download fit long po asi la so process long bang la anchot lo la pen la so card benefit bang nili ala afranga video long ta nili than lo Koson son PP benefit silo ima la simo la so video ke lang pen jong nali tum sab so thek the chat pipine do polte nili kaita puber lo comment long na arjo go comment long kalte whatsapp long stame nili phana humri iktame nili number la so video description long ta do iglo la pen facebook long hai hui tame nali tum nang contact tame la si la so video lang mi send polte nali tum ning kang sam pen share iktha kadu kavi karbing long ra do an pilang na la pen 1k bange nili kaita pubang no 1k bange nampi pleng dun vek nang ponali tum coaching hon pen nasi 1k bang jong se pleng lo pulate ni nali tampan ingson surprise ma te giveaway ta pipon po nasi kachuning rialam bang lan chora la pen moson video kilang long bo mi khan la Karbi 2.0 channel bang nali tum subscribe nang po nasi lang ver nang po la pen lan chalo nasi dome thakme Kardom